school horn na Kameli did demonstration. No, but with him, parents left you to sky, ya do muska, ya the yet and day. Still, the situation is not resolved. Nkawie Secondary Technical School. How? Assembly member for the area. Eugene Enin. Enin. Covid. Dum radio set and any. Madum. About one buno. The tokro da sere ne ye dia e school dan anana eno ansani aba omo omo bathroom no the tokro da sere ne ye dia ya no na pele da fi ti akoma ti fo no na mo hwe e fo no na tukun da sere ne ye wala omo to ya eno asa accommodate omo bathroom. Yes ma won sa bathhouse ne de na abuei nje na wo ho hwe and wo no na omo fasa omo ye na tada wo no mu na omo bi mu ko ya omo de ho ye bathhouse kolani jawi na mpapadan na ewo ho na tokuro ni dase no so ye de no dan na ayino no eno na boy dormitory ba ko na classroom so ba ko ayo nti obi bi ye de de no fi ho omo ko bi so Nkawie Secondary Technical School. Kofi o ben se ni o metu kakra. Weekend na no hene kra Nkawie hene ewia na o mu di 1 week. Nkawie hene bai e be hwe. So many reports eko. Dina fo bi aba be gba e gyan so aduna ye dey trap na one here. Then e bu se na ne anadin shi oto na ye awudi a ka itobedi wo se busi fana e da ho nyina it took the youth of Nkawie Zongo e bi about 3-4 days na kwana si na omo abo pa wow na ma e bari ya bo ni nyina because mood na ma kwan da mu kwa kakaka da wa Lincoln Zongo no omo yi ti wa kwan mi da wa na fere ya san ye dana si na ediko edizo sa ka no kwa me ni tunya ka me dinu na egu because na we dem kola ide ho so aye kwa me no so mu wi mu anu mu pie no mfa gate na san kola yi we ya tokro di ama wo tokro enye tokro no kwa ne buye na previous no kuma na da dam nyina anye ndi ho no mu omu wuram omu in house ba nyina ma report so many times bijina ho ni ewuram obi ka dem so bijina ma de ache oni ni bijina me ka so wonko no so ha ne nko so bijina ma de ache se ni ha ma de nsam da de nsam kwa obewuri me patron girls man no wo mo washroom na ebu patron is o mu dware wo hen enye ma no me ma no okay is o mu dware wo hen u di dware anadene ahomache wo dware nsuru ade kwa sign say on say kofi 1 year ni o kai get to biana da wa me dey report ma you to sorry ya bi hu ji ma na jasambe no be hu we mo ba ya ombaye mai na we buye no ebuye no kaka ya sa akati gota ko ni hwe na o mu dware no na sa be pa kwan mo no na youth ya big shot ni ko fo ni na wo boy ya the teacher ma ni boy mu yi ni na kwa no good dan ho a go sa no to bi ehu pa se mo aba mo so ya ka sai de na ni chire ya benefit to mo du e de ni do so ma Sunday at the Akoma Education Minister. Okay. Good. Now I will call him before the close of the show. The home come. It is very dangerous. Over years. What you say? Ebi kwa school no ma omusia teacher for them say kan ya do 1 2 which I say etiwe obi e meboa e ma den kan nyina kan kwa na da dan we I dam chiwo ba ke over 50 years na wo you American school tete e no convert bas kan school and sasa etiwo kwa me so Mama Faunsia, I'm sorry we met to us watch Nankasa. JB, I'm just ashamed of myself
and everybody. Very sad. Very sad. Kumasi Nkawie. Nkawie. The home and the seats. Former Chief Justice, Hey. former President of the Republic, and former everybody. The Chrome. The only technical school we want no more a secondary school. Kofi bisa wasemu. Enye sa banwe. Na nado abanwe. And also we see dormitories, new hostels, and then as for do now all the schools in Ashanti Ghana ha. Okay. Maybe not all, but some. To answer what sisi baby. Kofi no more si. Minim why technical and the omo mani nko ho sa. But on the issue of the police operations, yes. Yeah, wo obi a opeso educate ye kakra on this and bibi ntimi fa di